Ikaze kuri Rwanda Driving TV, aka ni ka kanya tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe muri provisoire. Ibi ngibi bifasha abantu bategura ibizamini cyane kuko ibibazo bigenda bigaruka buri gihe. Iyo ugiye mu kizamini hari igihe usanga hajemo ibibazo tuba twaragiye dukosora inshuro nyinshi. Nkwibutsa ko niba uri mushya wabanza ugakora subscribe kugira ujye ubona ibindi bizamini byinshi ku gihe. Twihuta rero n'ikibazo cya mbere kiragira kiti: iki cyapa gisobanuye iki? Ni icyapa bari babajije. Ese iki cyapa gisobanuye iki? Gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ese gisobanuye iki? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. C ni A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Twihuta n'ikibazo cya kabiri, mushishikariza yuko wareba iyi video ukagera ku musozo. Ikibazo cya kabiri cyagiraga kiti: imirongo yera yambukiranya umuhanda igomba kuba ifite ubugari buri hagati ya santimetero. Izi zikurikira: A. Santimetero 40 na santimetero 60. B. Santimetero 20 na santimetero 70. C. Santimetero 20 na santimetero 60. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze imirongo yera yambukiranya umuhanda ujye wumva aho abanyamaguru bambukira. Ese igomba kuba ifite ubugari bufite santimetero zingahe? A. Santimetero 40 na santimetero 60. B. Santimetero 20 na santimetero 70. C. Santimetero 20 na santimetero 60. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Santimetero 20 na santimetero 60. Nizere ko wanditse ku gapapuro. Twihuta no ku kibazo cya gatatu cyagiraga kiti: nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cy'ay'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ikurikira. Ese amatara yo kubisikana y'ibara ryera cy'ay'umuhondo agomba kumurika mu ntera ingana iki? A. Metero 100. B. Metero 50. C. Metero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo: nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cy'ay'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ikurikira. Se agomba kumurika mu ntera ingana iki? A. Metero 100. B. Metero 50. C. Metero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri ni C. Metero 40. Twihuta n'ikibazo cya kane kiragira kiti: itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba kuba ryera, kandi nijoro igihe ijoro rikeye rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura muri metero zikurikira. A. Metero 30. B. Metero 60. C. Metero 20. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo: itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba kuba ryera, kandi nijoro igihe ijoro rikeye rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura muri metero zikurikira. A. Metero 30. B. Metero 60. C. Metero 20. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iri tara ryera rituma izo nimero z'ikinyabiziga zisomerwa mu ntera ingana iki? Iyo bavuze nomero y'ikinyabiziga baba bavuze plaque. Ni plaque baba bashatse kuvuga. Ese isomerwa muri metero zingahe? A. Metero 30. B. Metero 60. C. Metero 20. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero andika mu gapapuro igisubizo cy'ukuri ni C. Metero 20. Dukomeza n'ikibazo cya gatanu kiragira kiti: umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa w'ikinyamitende 3 cyangwa w'ikinyamitende 4 bifite moteri
agomba kugira aho yicara hafite ubugari butari munsi ya santimetero zikurikira: a santimetero 80, b santimetero 77, c santimetero 55, d santimetero 60. Ndasubiramo: umuyobozi w'ikinyabiziga cyawe w'ikinyamitende 3 cyangwa ikinyamitende 4 bifite moteri agomba kugira aho yicara hafite ubugari butari munsi ya a santimetero 80, b santimetero 77, c santimetero 55, d santimetero 60. Ese umuyobozi agomba kugira aho yicara? Ubwo iyo bavuze ngo agomba kugira aho yicara, ni iriya ntebe y'umuyobozi igomba kuba ifite ubugari butari munsi ya santimetero zingahe: a santimetero 80, b santimetero 77, c santimetero 55, d santimetero 60. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c santimetero 55. Andika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri ni c. Dukomeza n'ikibazo cya 6 kiragira kiti: mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje ibice byinshi, ni iki wakora wumva utangiye kugira ibitotsi? Ese nk'umuyobozi ni iki wakora? a gucuranga umuziki cyane, b kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, c kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ahangaha igisubizo cy'ukuri ni iki? a gucuranga umuziki cyane, b kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, c kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero andika ku gapapuro igisubizo ni c kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Twihuta n'ikibazo cya 7 kiragira kiti: kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni hafi y'imodoka ihagaze? Ese ni iyihe mpamvu? a ingaruka ku bindi binyabiziga, b ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda, c abandi bayobozi b'ibinyabiziga bashobora kutabona abambuka umuhanda, d ibisubizo byose ni ukuri. Ndasubiramo: kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cya hafi y'imodoka ihagaze? a ingaruka ku bindi binyabiziga, b ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda, c abandi bayobozi b'ibinyabiziga bashobora kutabona abambuka umuhanda, d ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c abandi bayobozi b'ibinyabiziga bashobora kutabona abambuka umuhanda. Rero iyo imodoka iparitse, undi muyobozi w'ikinyabiziga ashobora kuyinyuraho atareba neza imbere, waba uri kwambuka umuhanda akaba yakugonga bigatera impanuka. Kandi urabizi neza no mu ikoni biba bigoye kubona neza imbere, rero biba bibujijwe kwambukira umuhanda mu ikoni. Igisubizo cy'ukuri ni c abandi bayobozi b'ibinyabiziga bashobora kutabona neza abambuka umuhanda. Kwihuta n'ikibazo cya 8 kiragira kiti: utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa n'ibara rikurikira: a n'umuhondo, b n'umutuku, c n'umweru, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa n'irihe bara? a n'umuhondo, b n'umutuku, c n'umweru, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa n'umweru. Dukomeza n'ikibazo cya 9 kiragira kiti: ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Ese uri nk'umuyobozi w'ivatiri utwaye ivatiri, iki cyapa cyaba kikubwiye iki imbere yawe? a kirambuza gutwarira ku muvuduko utarengeje ibirometero 5 mu isaha, b nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5, c ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje ibirometero 5 mu isaha. B, nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C, ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi andika ku gapapuro ni C, ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. Bivuze ngo niba utwaye ikinyabiziga kidafite toni 5 no kuzamura ntacyo bikurebaho. Iki gisubizo cy'ukuri ni C, ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurenga. Ubwo bivuze ngo kuva no kuri toni 5 kuzamuka. Dukomeza n'ikibazo cya 10 kiragira kiti ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ese ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? A, ko hari icyago. B, icyago kidasobanuye ukundi. C, imiterere y'icyago gitunguranye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? A, ko hari icyago. B, icyago kidasobanuye ukundi. C, imiterere y'icyago gitunguranye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni A, ko hari icyago. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Igisubizo cy'ukuri ni A, ko hari icyago. Dukomeza n'ikibazo cya 11 kiragira kiti icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni y'ikirangwa. Iki cyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni y'ikirangwa ni iki? A, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. B, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni A, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. B, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo andika ku gapapuro ni C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Twihuta ku kibazo cya 12 kiragira kiti amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura. Ese amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana iki? A, metero 100. B, metero 200. C, metero 150. D, metero 250. A, metero 100. B, metero 200. C, metero 150. D, metero 250. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni C, metero 150. Dukomeza ku kibazo cya 13 kiragira kiti umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Ese nk'umuyobozi ugendera inyuma y'iki kinyabiziga agomba gukora iki? A, kunyuranaho ibumoso. B, gutegereza yihanganye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nsanga igisubizo cy'ukuri ni iki? Ni A, kunyuranaho ibumoso. B, gutegereza yihanganye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha benshi rero bahitamo B, gutegereza yihanganye, ariko ntabwo ari byo. Igisubizo cy'ukuri ni A, kunyuranaho ibumoso. Twihuta n'ikibazo cya 14 kiragira kiti ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitashoboye kugenda. B, mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara.
Aha ngaha icyo wakora nk'umuyobozi uhuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa, ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Igisubizo cy'ukuri ni D. Twihuta ku kibazo cya 15 kiragira kiti: igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri rero ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Twihuta ku kibazo cya 16 kiragira kiti: ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere wakora iki? A. Gusohora inkomere mu kinyabiziga. B. Kubaha icyo kunywa. C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wisanze ugeze bwa mbere ahabereye impanuka mu muhanda harimo inkomere wakora iki? A. Gusohora inkomere mu kinyabiziga. B. Kubaha icyo kunywa. C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ikibazo cya 17 kiragira kiti: hejuru y'aka kanunga. A. Nshobora kunyuranaho ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. B. Nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri. C. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Ikibazo cya 18 kiragira kiti: igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyeho uduce kandi iteganye. A. Ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto. B. Ahagenewe abanyamaguru. C. Ahagenewe inzira y'ibinyamitende. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri rero ni C. Ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Dukomeza ku kibazo cya 19. Ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ese muri feruje usanze harimo ibara ry'umuhondo wakora iki? A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Ese ni A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni C. Kwitegura guhagarara. Dukomeza n'ikibazo cya nyuma, nizere ko nawe ufite agapapuro n'ikaramu uri kugenda ukora usuzuma urwego rwawe aho rugeze. Ikibazo cya nyuma kiragira kiti: amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. A. Metero 100. B. Metero 75. C. Metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo: amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. A. Metero 100. B. Metero 75. C. Metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi andika ku gapapuro ni B. Metero 75.